Alors bébé, oui ça va très bien. Toi? Moi je vais très bien. Mais tu m'en manques trop. Non, on ne veut pas parler de tout ça parce que ça fait nuit. Donc bon dodo. Oui, oui. Ok. Donc je vais t'écrire une petite lettre. Ok. Oui, oui, une bonne. Ok. Oh my god! Oh my god! Nibeshubu batagihumeka umuka wabaziba ntacyo twatanze kugira ngo tugeze uyu munsi ntacyo twatanze kugira ngo tugeze uyu munsi Yehova mwiza turagushima mwibanyi kuko wabashije kuturinda kugeza yamagi nibeshubu batagihumeka umuka wabaziba ntacyo twatanze kugira ngo tugeze uyu munsi ntacyo twatanze kugira ngo tugeze uyu munsi turagushima Mana nziza ubitangaza wakoze waturinze uyu mwaka wose Ubudayimoni bwakaniye rero ewana. Abantu badasenga none barabayeho gute?
icyabitumye n'akademu abakobwa rero umutima akina mpenda ngo iki n'ibiki nce ndyama ntasenza nkayiyumva naho rirubashe kudasenga kweri haje akadayimoni kamwe rero kamwe apana bumwe bugira stage akadayimoni kari specialize kamfashe mw'izosi gafise n'inzara zimwe zipima 1m80 kumwe no mu badayimoni hariyo Goliyati nyambariyo kweri mes chers amis, il faut prier gusenga kuryama udasenze jamais dans la vie kweri azi gupfa udasanzwe ubudayimoni bwari buntwaye mapema atanugufyina yo ubu gusa